paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Marikwanang! Maray! Maray! Yohaw! Oy, adak dito! Unay mo day tapan nagtuktok baon. Kaya't mon samot amarbat ti tersenak. Ay, hehe, kunak ano awan ti tao? Anyat gatangem aya. Si kamoy basta tuktok itinapig sa gumatangan. Naa, umutang ka manain. Amuklatan maray. Big-bigat nga umay ka umutang. Nakapigpig sapay mo ti panagtuktok mo. Ay na, dispensar mon amaray. Ta ipagarup ko atuleng kan. Adi mon mangag ti panagtuktok ka. Ay na, sa anak atuleng, maray. Anya mo day tapang ipagpagarupam kanya kaun. Ay, maray. Sana kagpautang. Umay ka ikan itimported a shampoo kan sabon. Oh, day tanay. Nay. Nangalaam ngay kadagita maray. Impawit mo't ajay ka anak kak ijay abroad. Nalagip nak may sikam. Ay, thank you, Mare. Kung naklaki din, no, may kaumutang. Utang lat pagkit-kita amot kanya, Mare. Sige, panawan ka pa itain nakmot ikanda, Mare, banang. Anya nga tiar aramidam di ta inteng. Nakatugaw Inkalokatanin a jari daw. Anya kumamot yan aramidum ngay. Nakatugaw. Ay si kanti mapan manglukat. Ay, inkalokatanin. Tama nga numarba jari daw. Si ka nga Ruden. Apay ngay asyak. As-asidag ka. Ha? Nagsadot ka lakit din aya. Ay, italang ang makatugaw na tao, agibaon ka pa. Ay, sino nga taaya day tang agtuktok-tok. Pakasta unay akinapig sa tipa nagtuktok na. Hey, Mare, banang. Ay, si kamot lagayam. Unay matan tipa nagtuktok mo. Danda ni Marban to'y ridaw may. Sigud mo't amarmar bantiri daw yung Mare. Na, kitaam ti bisagrana. May ikatan. Ay, unay kamutan. Ay, nasan ka kading akong unget, Maray? Ay, talagang agungetak. Hoy, perjam matiri daw may. Oh, important lotion kan lipstick, Maray. Apay day ta. Ay, katitad ko kan ka. Ay, kasta. Ay, sige. Uray rebaam tiri daw may, Maray. Basta anda itin mga important. Ay, unay kan, Maray. Mala, awate mo. Na. Agyaman ak, Maray. Kaibibos nga min day lotion kan lipstick ko kat. Ay na, agyaman ak manan, marituyang. Luko na dya atuyan, tainik ka nak ititrabaho. Ay, saan kan nga agungat, inteng? Tarimaanam kit din tiri daw ta. Imbis nga kuya ko'y na tao nga agbuy-buya iti TV, agtarimaan akong itiri daw. Ay, tarimaanam kit din. Pabasulam kit din ni Marituyang. Imay lang arudan ng tad it imported lotion kan lipstick ka. Inikan na ka? Apay nga, adinak inikaan. Apay, ag lipstick ka ayamag. Ha? Kwarog! Kwarog! Ay! Nanatoyang! Apay ngay! Hindi mo unay pampagan dito tricycle ko Madadaan! Ay, sus! Narakrak mo't nga agpayson di pinampag ko, kwaraw! Ay! Napiratin ti atap na. So apay awan pagpatarimahan ka. Saan mo't unay anapig sa di panang pampagkaw? Apay nga minamasapula pampagan maya. Adda nga rod itid kukin ka.
Sakit ti ulo tinted mo kanyak. Oh, dito na, nay. Imported a jacket. Ha? Imported dahi ta? Kurt, anya nga eh. Uy, lalat sa dahi ito ya. Lalat ti buaya day ta, kwaraw. Uy, nalagda dahi ta, uy. Ay, katun impaw iti ka nakak iti abroad. Wow, nagmayatang pang-aram. Una, mala, ipadas mo man ta kita. Ay, kato na. Ay, bagay ka, oh. Ay, sus! Bagbagay mo talaga, kwaraw. Ay. Makaasawa ka mat siguro ditan. Ay, ang yaman natuyang, sige, nuaddan to manan itad mo nga importad. Rerak-rakam ton ti tricycle ka, oh. Ha? Nay, itaman pa nga inwakray mo day tabuok mo, marikwanang. Wen amare. Ay na, nagbanglaon. Toy buok ko, mare. Ang utemmet at imported a shampoo. Aya, imported ti shampoo. Wen mare, inted ni Marituyang. Aya, ay, nupin na sikatan laeng. Kita umat aday to'y sakak, marikwanang. Ne, apay nga ipakpakitam tagurong mo. Oh. Awam mo nagbaliwan na. Ay, ada nagbaliwan na, Maray. O, kita amat, saanan a kinurseng. Imported nga min alusyon, tinaramat ko. Na, inikan na ka mo ni Marituyang. Ay, katuan, Ay, pinaypayso nagayam di imbaga na nga ikan na ka. Ay, wan, agkumari kami nga rod. Ay kat agkumari kami, mate. Ay, ada pa'y inted na kat. Lipstick nga imported. Ay, inikan na ka pa iti lipstick. Wan, Ay, uray siya. Dua ti inted na. anya pa'y nga iti may nga inted na kan ka. Sabon nga imported mo laang mare. No agudo ngak inton bigat, isuman ti pagsabon ko. Ay, kat, agudo ngakmat inton bigat maray. Isu nga usarat mat, ja inted na nga imported a lipstick. Apay nga agudog kakit awan mat gatagan. Nagkuna nga awan. Na, ay una yung tilabaga na tasipit mo. Naglipstickak nga raud. Apay aya. Eh, medyo pimuskol kay. Uy-uyawan na kaday. Intay. Ay, ibagbagat lain. Sana kagoy uyaw. Ay, uraan niya pa iti bagbagam. Agudo nga klata, anaka lipstick, iti imported. Ay namaray, inusar ko dya imported a lipstick nga inted ni Marituyang. Amok amare. Saan mon amasapol nga ibaga? Tamakitak mate. Naglaba si tabibig mo. Kunak ano saan mo anadlaw. Ay, para! Para! Tricycle mo't ni Kwarog day tapinara mapagluganan ta. May kayo agluganan. Umuna ak ngaglugan na. Sige, umunakan, Maray. Ay, kwarog. At damasay up mo anabanglaw. Adda, kagawad. Ay, siyak day ta. Inusar ko tay sabon nga inted ni Marituyang. Kwarog. Apayantay. At damadlaw mo dito rupak. Ha? Nanayunan mo tipikas mo, antay. Husto, mate. Nakalipstick ka, Kwarog. Ay, wine. For the first time, nakita ka naglipstick ka, antay. Bagay ko anya. Unantay, bagay mau. Alay, mapantay yung arudan. Tanay, aldawan. Manggayam. Mabit lang nga tag-jacket ak. Up. Ha? Da. Kitain nyo mo tayo imported a jacket ko. Intad ni Nana Tuyang. Ay, Intad namat kan ka day ta. nagmayat matan. Una, lalat day tawi. Original alalat. Mabalin nga ang rain no awan ti pulutanan. Apay, ti kunayaw. Da kayo lang tiinik ka ni Nana Tuyang. Uray sakmat
Angkay, kita am dito yung jacket ko ngayon ni nanatuyang aw. Ay, hindi ka na ka iti jacket? Dito na eh. Imported. Lalat ka no tibuanya dito eh. Ina. Ha? Apay nga ang utang. Saan alala ti buaya? Anya nga eh. Lalat ti elepante. Ha? Ay? Uray asinon ti akin lalat. Importante. Imported. Ay. Apay angkay. Saan mo mo't abagay? Mas bagay ko mo't. Apay mo't anak ko na masaan ko abagay. Pimangit ka. Saan mo't Padasam nga katay. Ha? Up. Up. Anday ta. May katay. Oh, mas gwapo ka. Ha? Hindi ka agsuot iti jacket. Isuot mo manay. Up. Ha? Oh, anday ta. Pimangit ka man Ha? Ura kita may ti sarme. 5 ka tilangam. Anyamat na nang kail. Di mo matibaga ti kastaa. Kita ang amin. Adan alim makay ka itilangam. Ngam iti siya. Ha? Si Binti titawan mau. Kahit mo asawan, agruprupa ak nga ite. Nayon ng pa iti 5. 85? Eh. Ay, naglakayak matan ngay. Iso nga itid mo kanya kung tayo ta jacket. Ha? Ay, jakayat nga ito nang kay. Itid mo. Jakayat. Itid mo da. Sige man langan. Daytoy awang ka. Dan imported jacket ko. Ay, di pa panam ngayang kay. Mapanak aja barangay ha. Ipasikat ko ti jacket ka. Maray, aglinungak man pa'y dito'y tersinam. Apay ngamin asaan ka ang nagpayong, kanay nagpudot ti panawan. Asidagmat lang ti papanak. Di tala ang barangay hall. Sa anak-anak ka-duty ita, ni Kapitan ti naka-duty. Ay husto. Ay nakman itad day ti imported a sapatos ken jacket. At dapay t-shirt na. Nagadumot ta itad mo kang kwanan. Siyempre mo't amaray. Iso nga ron ti paborito ka kapitan. Inyod udim nga ikan, ngam iso magayam ti kaadwan. Ay na inreserbak ngamin ken kwa na dagito'y napipintas. Ay, syakla ko man ti inyod udim, maray. Tapno amin ang napipintas ka mapan kanya. Di ka kadimadagan maray. Tainton sumaruno nga agpaw itmanan jay ka anaka. Yud udi kanto nga ikanay. Araw! Apay, nanatuyang. Ay umisum kamot Nakalidliday kamot. Makasangsangit ak tupay. Taapay? Kasanaw. Inala ni uncle ko dyan mo a jacket ka. Inala na? Kung nasaan ko kano abagay. Lumakay kano tilangak no isuot ka. Kahit intad mo, Mike? Wala na. Ibagbaga namot nga na pumangitak no isuot ka. Numapan ko kumaitad kan kuan na daytoy sapatos kan jacket. Oray daytoy t-shirt. Ikampay lang. Katinala ng ti jacket ka. Asyak tinaawanan. Ay, wan nga raw. Kasi akmat. Kita mo. Bangking ti chinilas ka. Wan nga agpaisaw. Kita am dito yung t-shirt ka. Ay, sos! Naabutanan ti kilikili na. Ay, kasi ka talaga. Malala, di ka nagsangit. Si kanti pang tedak kadagitaw. Imbes ani Uncle Ma. Ay, thank you, ana na to yan. At ang t-shirt ka, at dapay jacket ka. Dapay sapatos, Ma. Iso asaan mo nga apalan ni Uncle Mo. Aqua raw. Taad-adaw ti itad kukan ka. Yes! Uncle! Kita am dito yung t-shirt ka. Nangalam iti dayta. Intad ni nana to yan. Kita am pa dito yung jacket ko. Op! Ina. May mayat dito yung am dito jacket, ma. Ay, kwarag. Sino ka ta? Ay, kita ma. Ang tapay sapatos ko. Op! Aguri ka man. Nangalam iti dayta. Intad amin ni nana to yan. Itad na kumakan ka. Ngam inalam mo ti jacket ka. Iswa siya kung tinangtadan na kadagitaw eh. Ay, saan? Agsino ka ta, kwarog? Apay ngay. Inalam nga ro dun ti jacket ka.
Sige, dita ka. Ay, kulong! Agsubli ka! Pagsidlo ka ta! Ay! Wow! Saan ka naimot itaan na natoyang? Kasta ti mayat, tatimangtad, maikantumat. Kat si kamat kapitan, no saan da nga inted ken ka, saan mon nga alaan. Anya nga ita, ad-adon tinaawat ni Kwarog. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.